hikwala xigazeni vana mhani lexi ni nga ta mi byela mina ni bohi xifula hi mhana n'wamlomo ende wena n'wamlomo hi wena nga komba n'waximanga tivhidiyo teto ende na n'waximanga yaloye a nge la khomisa mina a ni khomisa na mhana yena a ni va tivi mina na wena a ni ku tivi ni fela ku tiphina a wo twanga ku mina ni ta fanele mzana famba ni khomise mfo famba ni khomisa mhana wena ni va tivi ta n'wi byela magistrate ku mhana wena ni va tivi papa rhulani mina hi ri kwala xigazeni a sika dyambu xembo vaseketeri va mina come on yo tona famba ni khomisa helekere wa votwa yo hi ri kwala xigazeni n'wana mhana a sika dyambu xembo kuna nghoma n'wana mhani xigazeni kuna nghoma n'wana mhani xigazeni ya ka mkhomi kuna bibi hala ka mkhomi va ni sukela u ri ni rhuketela mhani wa yena a ni va tivi mino a ni va tivi na mhani wa yena a ni va tivi mino na mhani wa yena hi leswo hi ri kwala xigazeni famba ni khomisa sem ni tswala ndlala rhuketele makhadzi i la khomisa mina wena na matinu ma yelo wena wa milomo ikulu ka ku machupu hlanganani hi vito ra mina baby ni ta ku dyisa mfo eza u swi kombisa na a mi ni bihi xifula na va ni va n'wina mi ni bihi xifula hi mfo tigigi ti tele ngopfu kam tigigi na tona Saturday ni ya thembisa u la u ndla yini wena tigigi ti tele ngopfu kam i la ku nyika mina wena 3000 wa nga nyiki mhana we va xa khiva we wa milomo wena va ta kota ku chela timanga loko nga va gobela i la u zama yini ka mutini hlanganani hi vito ra mina mfo famba ni khomisa mhana wa ni va tivi mina famba ni khomisa mhana wa wena ni va tivi i ta byela magistrate ni n'wi hlamula yo aha leswi twele va ri va n'wi ri khomisa yo n'wasimanga wa ka mkhomi n'wasimanga wa ka mkhomi u lava ku ni khomisa yo wa ni sukela lava ku ni khomisa wa ni sukela na n'wamilomo yo hi leswo bye ka gaza maseke wena mfanakile no mo kisana na mani luya bot na makela tanta ni endla leswi va nga thoriwa swona kumbe ni famba bunu bunu n'wana i nga endli nchumu bunu wa ri vona i bunu mfana wa mina let them talk let them talk u ti penga u nga tshiki ku ya ka live u ti loko u teka siku u nga ya ka live va ta celebrate anza I've got serious things to do. I've got businesses to run, my God. I'm not ngopfu na social media. But social media, go ndhawu leyi ngopfu ka ni relaxa kona. I've got certain things that need my attention, 100% of my attention. Because social media no snack. No snack. It's more like loko ni karele ni ya wa kwala. Mara nako aniko na yo social media I'm running business aka yo. So I can't stay a day without social media. What a problem metolo loko ni fela ku ri an support thakala va ri endla ku towards why would I celebrate your pain man xin'wana xi yisa xi ri xi la ku ya dlaya mhani hey gaza ni swi voni a vuli wa ntambi handle ka lexi a xi ngete xifula swi ku yinini olede ya we yi be mhana xo xifula wa vabya man let me ani kona ni nika attention mara let me just clear it a little bit ne wa vona swi swa va famba paparulani I mean loko i ri munhu wa normal la munhu n'wana wa normal you can't pay attention ku munhu loyi ni vona ku i need medical assistance u vona munhu loyi i need medical attention futhi a nga zani
Okay. Unaini, yeah, mana wana 1, 2, 3. Oh, taba shabla to keep whatever. Okay. By the way, yeah, man, and Balobi, yes, may his soul rest in peace. But you can up to the moon or Helela, Eabla, Mana Moon, Mana Balobi. And I used to swang the Shakwa Lovin E. Look, also Sungula Menuku, Mamana, this Gazeta, and Sakame, one between Imlamanga, Imagas, and Makazana Tango from Saitra, Ula Sungula Kwabasang to move, Vanango Fulawe, if you retaliate. And the other thing, in Namuta call in Comparana money, money bakul. But I'm about to let in tune. Nelega account, I'm about to let in tune. Somewhere, you put the position down one, I don't know. Then one in the sort of medical attention. You put medical attention. medical attention In and ita the medical attention, you know, you're going to medical xibedhlele aid. umini musi ume ngani xibedhlele angesihola You know, we not medical aid, we need medical attention. So when I'm a papa rulani milita, where family are dealing a papa rulani, what could lava? wa ta tambela ni nga dila na mpengo mina loyi u ta dila na va nawu ni ya xiphoriseni wa tiva there is something on a serious note my friend a joke ka hleka Mara, as you know and always I know I thought I wanted to go Maka. yeah Say, ani nge mtshiki se so swi ndla ngopfu hey Belan this from Magastila Chilano. I won't Zama no Zama by the way, we won't Zama Cotalango. hayi ko tala ngopfu I could drop them. Pelago, so useless. na yimbelela mina i munhu ku yimbelela mara u lava ku ta byela ni ku ku yimbelela i ku yimbelela ku loko na mina nga tsandzeki fika ni ku i boti loyi i mbale mazaza na xidloko xa buraweni i ku yimbelela sweswo man a nge tshama yimbelela mongo man But what is wrong? I take a batswari. u nga teki vatswari man hayi vatswari we are the shield of our parents and if I protected families ta hina and there are people who are enjoying wa tiva ku na vafana va la freedom park dyona xexa xin'wana xa matini yo tala va fika va n'wi nyiketa foni a rhuketela wehe ku ri wehe u buka 3000 a rhuketela mehe kumbe ni dye 90000 i papa ri no dyeriwa mali luya hambi wo teka 5 rand ka munhu wo loko a vona munhu ni lava a tsavana ni lava biya ni nga kolota papa ri la 90000 mina hey mpanyula ro tshama ri mpanyula So man the situation has went out of hand. ni nge n'wi tshiki Ngangutiki. ni nga n'wi tshiki ni nge n'wi tshiki i ta ya tshama kwele na mabalabasi ma ye mo kukumuka Protection order. If anyone protection order. kesi protection order se ni kwele phela sweswiwani ni kwele u lava ku yi wini na ntlhantlhe mi fanele u tlhelela namuntlha yi ngheniwe na hi femeli ni nga n'wi tshiki wa ta wayi vanhu vo tala loko va kha va hi bula lawani ivi ku fana loko hina se vanhu va kha va hi cingela hi teka swinepe hi fika hi posta laha ya na n'wina wa ta ni twi nhlamalela ngopfu loko ku ri na xivulavuri xin'wanyana masiku ndzhaku va vula timhaka ta ku ri ti-influencer ta ka gaza tirhongo hi fanekele hi sapota ti-followers ta hina hi nga va chingeli hi nga va chingeli njhani va karhi va hi chingela what nonsense are you supporting like u sapota ku mi ni biwa ni nga bi we kwalani ivula gwavulani why kasi fene iyale na leyi ivula gwavulani I saw the video man mina no swi ta gwavulani hako munhu wa ku rhandza ku vulavulela wa hi ku ya hi munhu I mean loko ni vulavula okay ni vulavula mehe ni nga vulavuleli munhu un'wana na un'wana ni vulavula hi side ra mehe aka gasi loko munhu un'wana na un'wana u ni chingela loko me ni fila ku ni la ku tlherisela a ku na la nga ta ni stopa ku va ni tlherisa kumbe nsimbi na mani endliwangi rich i munhu a ta ta mi tsakelela mi endla tilike mhana mina a ku ye mhana mina i rhanga chinga va ku ve nghoma leya mhani va gobela ka hina mhana mi valoye leswiya swa ku mhana yena va le ka hina i ta ya va humesa mhani yani mhani ya va fangi i ri va tekiwe mhana mina ivi then na swifula sweswi va swi vulaka ngo ole drawe ri be mhani ri be yena hi xifula xifula xo famba yi tlela na vanhu vo twa ku vava i nga rhandzana munhu wo twa ku vava swi vona ku munhu u twa ku vava i tlhela i rhandzana yena cause vo ku va vabya i to vabya munhu wa kona wa na ndhawu yo tlela swigangwini mara na wa swi vona ku munhu luya ko va khale a ni ri ina i khale hi ri kusuhi na swona I remember a hi ri laha ka loko ri state theatre you remember the first time loko ni mi introduce ka makhadzi exactly your first time I remember a hi ri Pitori a state theatre yeah last state theatre yeah tsundzuka ku endleni la I remember everything I tried to calm down the situation ko va ku hey mfomi hu I think mhaka leyi loko ni ta laha ka wena loko makhadzi i la ku vonana na papa ri laha na wena da you remember mahungu lama nga ma vulavula laha ni matsundzuka hinkwawo nga ta ni nyumile mfo but hi ro ri nga ta ku khalimela situation ana khoma na vele munhu ana khoma na vele ya na khoma na vele a rilela khoma vele u swi vona ku a swi la ku tshamiseke wa tiva munhu loyi a nga kahle kam na ta kombisa yini na ta kombisa ku
that's when you should have understood because Makati wanted to work with him. But something is wrong. It's wrong. Yeah, It's wrong. mano hayi a Hembo, tiri mzala la a swi muna kahle ruketela na mhana yena. A ruketela na mhana yena. so Yeah, bon, it's fine. Munghana lonene hi nyiketa platform ya vulavula. U ya fika vulavula ku mhana mina mujikeli papa. U vulavula hi munhu la nga fa. Ni vhe swona ni nyuma ka imagine ka national radio. I vulavula bad hi mhana we. munhu Ni makotini. Ni Philani, makotini, it's enough. a ku Luyani na u munhu ta loyi a ya nga a ya perfect tshama la hansi. misaveni. Lava Listen va to n'wi me. themendela ku va ta bati mavoko a ri kwele ndzeni. I ta ya ndhutini. U ya ndhutini. Swi nge cinci sweswo. Ndhuti swo boha ni endli protection order. U ya andhutini a ya tshama. Dyambu swi ta tika ku a ri vona. Dyambu ta ri vulavuli nomu. A ku ri ntlhava swi ta tika. U ya ndhutini. I tlhela a nghenelela a rhuketela a ku he ya ni twi ku ya ku ni khomiseni a ni vuli mhana wena. Ni na clip la vulaka mhani street. Ni na clip and ni tsakisiwa ku since ku ni push hi family because mina I'm strong enough than my family, so I'll fight. Gwavulani the But this general time i ri around, va ri ni endle yini Gwavulani the general i ri va ri ni endle yini hey general last